Kublai pi baro kanigiri do dashe Meghalaya bang ipten subhai pi baro shakatu kubom meta ke janmiet shban pash ki kubor bebnang pitchwai ki mat bakongsan Shonka President Party Murmu ha ke samarin INS Vakshir ban pinpau ke jingkir ke India ki kambash po dunia Maham kasing BJP na Meghalaya lor ke jingmai ke balapan wala kari Bangladesh kintu ban pinkring bit of king ya ke jingpara ha ke jaka kapur Onyo ka motion route ya ke jaka puli college beningkong kathan kan pinmetoy ki samla puli ha West Khasi Hills Patli Perdana Menteri ki kampo yang jong sarkar pedeng ka Bata Driver Cultural Project kaba Ars Park Hatno Klur Tingkah Asam. Mintang ini pashwa syaki kubor na keleng kejela. Unong ay kitien kasing BJP na Meghalaya uba Amaria Hom Karkarang ulapan pau ke jing sokia lor ke jing long jing man ha kari Bangladesh da ka baong ba ka pu jing mai thangan chitei la mi ulam baham ba ke jing nang kiu jong ki ken hon le no islamis ba ke jing kren ban phia ya ka thangan chitei la mi na kari India ka long ka babu jing ma uba karkarang ula kentu badon kam ban pen klan ya ke jing pahara ke jaka kapu jong ke jela Meghalaya ba ki sipai BSF ki de ban per king bhak nang ban yada ya ke jing wan rung tu jong ki briush ke jela Considering the present situation that is prevalent in Bangladesh, and especially it appears Bangladesh has been overcome by the radicalized Islamist groups. So if that's the case, then it becomes quite risky, and because ultimately their aim when you see interviews, these two, they mention about clipping away the northeast from the mainland India. It is very dangerous, and I think so. The government should take it very seriously because this is no longer the earlier Bangladesh that we had. The earlier Bangladesh was friendly to India, and they ensured that all the militant camps and all were closed from the country, which is not presently. Of course, we have not seen any indications of them trying to incite any kind of violence and all within the northeast. But but if we are dealing with radicalized country, then it becomes quite dangerous. So I think so. The government will have to take seriously, and the government of India, of course. Kumbal likely ki kali glasha thang ki brio ki bomla bante paka steps ngi ubleha korpanaslaha East Khasi Hills. Kat kum ketulong ku bob lai olum la om kita ki brio ki la thang ning kong ka kali swift ka badai ka jomba hertik talang but ka ding kala pur pat shaka kali Scorpio but ready go la suba ba kini ka jingja ka don benta ba ka jing yahuri hura ka mi sni sa janya badai unongnya jong ka kali swift but arngut ki brio ki bla sho kau yang kiat halor kini ki jingja la ujor I jahar ha penusla police station ba ki pulit ki dang pelong ka jing tokit but what ya ki bedon kiti Ka shnong motion route ha West Khasi Hills kan sa yona ke jaka puli college ke beding kong do ke thanya pok scheme PM Usha ya ka bo onte ka jinglu jingsep ka bo kwat sha ka khatsan klur tingka ka thong jong ka college ka long ban ai jing mento yi ki samla puli na ka ni ka than ha ka ba kin om don kam shu pan mi na la shnong ban pendep ki ji puli ki ba kham shalor Menteri ke sarkar ubade MLA ke te than uba materials ta kharu la let banjurip ya ka jaka bante ke ni ka jaka puli Nakaliang kinong shnong gilapan pao ke jing so men but ai jing so ngo ke sarkar jela but ye kinong yalam ki bala ban penurlong ya ke ni ke jing angno jongki ke belas lambha Aku mau mikmat jangka constituency motion
Makwa ban pau ka ching ai khuplai. Nadu you Prime Minister Narendra Modi, but kamtam you Chief Minister Jong Kajala Jungi Jala Meghalaya is kodat ke sangma ibala yes ngaplem ye kiching kepat ye kiching ur kiching nam ki jonga but jong kipat ba no so sunong jo promotion route hi ko wai but kane kiching angnut jong ki no so sunong jo promotion route kam dei tang ka ba ki angnut manta dei ka dei kiching angnut ka badala ki post nam mansua bangilah pak ban yo iki college kani ka caka ka cungi tani gang iskam na kacing don jongane college kan yarap sibun iki kimi pa nam taban penduna kacing lut kacing sep kacing ki ban hamtam iki niki kun ki cungi ki kun samla ki badan kacing angnut ban teng iki kacing puli kacing ki ba kanong kalat kalenti ka ba kinla banang teng ban pendep iki kacing angnut ki kacing trang ki cungi MLA ke North Shillong uba Adelbert nongro mula ong ba utmu ban u George ke kasari halor ke jingkno bakla don ke jingpenon kam bakla ya ke jaka ke sarkar ha IAS colony ke bedon mau deng deng New Shillong uba nongro mula ong ba ula yo kubor ba bon ki nong trek la pendon kam ya ke te jaka na ke bentaki kam khai ke belong ke jingpen khai ke sekolah kat kum keduler jong senam arajar kendai Hakapo bila IT kini ke Jakarta ke Meghalaya Urban Development Authority ke Civil Services Officers Housing Cooperative Society. Kumakalong ga kipen pau ya city sa ba kadai baki ai ban ron na kanika iyo kanika guest house kumtamo ban plong guest house ya ka IIT ti nako ban kanu basai makanung songthai habde gani kubanta namar ngala sutu mata amli tangkawi kinang don rukiwiru barkaniru innocently nga submit ya ka jikali manakani la session amar ngadon ngadon jikte bawer bakadon gacing penokam bakla la violate ya ka rules mo ti namar ba asutu ba kai gani ka tak society kanumla bandon above kanumla bandong above the rules jalo ta kanong rim hanya ibudin pada ada compel nga ban ispo ka kudu ngan hapan le kata but I'm still under preparation how to go about Kashlem jing ai jing rap urupang committee kelapan lombiang ke jing ai jing rap ha kasien ka bakat saw menta kasngi ban ai jing rap ispotli ki long yang ki bituna ka yo ka mau ka Christian High Secondary School Shillong kinong yo jing rap kila yo pedang kitar ki bitun kam Kadega komiti kala nok senyang aduk kumba henriu pusan hajar sanspa tengka mentau snem haka bakalala hajing rap mar henriu hajar tengka skawai kelonggieng laitu general secretary uba bukular kongjerem haka nega jingelang sam jingerap laidon lang chairman ke komiti uba RM Shabong president ka HANM uba lamprang karbani ba state president jong BJP Mahila Morcha ka kongsuki pariat nalor kiwei pat Bangin pelang ya kena bisa ke belarung. Akawai ka mensim yang kena boleh jadi. Man mentang nila pemi berkira sami kena ditinggalap. Man namar kata nakwa ban tempat jadi. Semua ban penon kam hok ya ka. Kantong kam pap kebesan adu kata-kata. Lalaja bapi penon kam bakla lalaja bapi dino lalaja bapi aino ya kuipa. Ya kajingai mo blade try na pula ai sapi. Lengba kan keslem jong di beduk pa. Along kumbalong mata day kajing sneng imay ba ikan mapankan mau yang abang ide banlong ki brew ki ba snow ide banlong ki brew ki ba lerek ban ide ru banlong ki brew ki ba priang hun ya ka bang yo hoy kumanga yo I menta naga snem jing yarap ya ki bedok chong rupang na ikira aya pi tusa pi sengkli pi blanket kira aya ke pi no belong ke mensim ke kemen ngadap dari kecil kemen nama rahabaki dan kum tani kecil slow ni ki wei ki district nang no ki Jakarta ki bajengai no ki la ban kene ki la ban priang ya kata ke mensim ke ketiga mod ke ketiga yang ban yarap ya pi hadu kan ni ka bomot ada day baki I ya pi hoi ki dan kecil slow
Isen A ki dak dak men sim jong the isen A dak men sim jong the jingwa banyara handre ka ban nang kong pidei ban kenal la da dei bak im e ya pi ngam thrai ba pinje ya ki Mentangin ne pas gi kubor na kelenga than chete lami. Kawai kalong kami na kajala Manipur ka chokane Krichana kalayo jeng ro no menteri rang padu kari Narendra Modi ha ka program Man Ki Baat ka bala palat henen kesi. Kini kalong kami ka bana ka district senapati kala MC da ka kam thung senti kung ka lat ban kamai jakpo. Kini kalong kami kala seng ya ka di Anthe Private Limited house nam 8000 atway haringkat ke jeng tray lang bat ki wei pat kinong rep. Long kami ban khayi ki senti penriam itana chekeleng ki jakapo kari India. Ka Krichana kala ong ba ka jing song sarong ba ka jing tri shitom ka jong kani ka kunhun jong ka ban yang hala ki jong ki kijat kala yo ka jing itu kamat kari. साथियों, मणिपुर से ही एक और उदाहरण सेनापति जिले की रहने वाली चोखोने क्रिचेना जी का है। उनका पूरा परिवार परंपरागत खेती से जुड़ा रहा है। क्रिचेना ने इस पारंपरिक अनुभव को एक और विस्तार दिया। उन्होंने फूलों की खेती को अपना पैशन बनाया। आज वो इस काम से अलग अलग मार्केट्स को जोड़ रही है और अपने इलाके की लोकल कम्युनिटीज को भी एम्पावर कर रही है। First of all, it was a great opportunity that we got to showcase our story in such a big platform, and then it's going to reach to a lot of people, and then it is such a humble and small entrepreneur or small enterprise. We are working towards women and livelihood from the rural back-end farmers. Any entrepreneur, when an entrepreneur grow, the nation also grow. And then when there is an entrepreneur, they are not the job seeker, but instead they are the job creators. So it empower people, it power the livelihood. The citizen become self-sustainable. And the livelihood is impacted through a local grassroots entrepreneur like this. Menteri Bekami ki kampo yang jong sarkar pedang Amit Shah mentaksi ulapli perdai ke Bata Driver Cultural Project ha Bata Driver ke Bahab Hanagon District jong ke Jela Assam. Kepada iru ke Jakab lakai yu krau usrumantas Shankar Deva. Ke sarkar Assam ke lapentrai ke ni ke projek ha ke jenglut jeng sep ke ba ars pak khat nyau klur tingkah. Da ke jeng temu ban penkelai ke Bata Driver than syaka Jakab mani blai ke ba pau nam hakmat ke pertai. Hakini ke yeng la sakhi ke jing don jong ke guru asana ke bejrong tam ha ke perthe ke Satria guest house bat ke theater bat la kmi lenti pakan sakenti ke jing hikai jong ushan kerdev bat ya ke kolshor jong ke Jela Assam. परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 साल में असम और नॉर्थ ईस्ट को जैसे उन्होंने विकास के सिलसिले में सहयोग किया है और किसी ने भी किया नहीं था, पहले किसी ने भी नहीं किया था। कांग्रेस ने हमेशा असम के खिलाफ उन्होंने कदम उठाया और असम को कमजोर बनाने में साजिश रचना की थी। उत्तर पूर्व भारत को सबसे कमजोर इलाका के हिसाब से उन लोगों ने रहने के लिए यहाँ मजबूर किया था। इसके बदले में बीजेपी नेतृत्वाधीन हमारे एनडीए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, मैं विशेष रूप से और एक बात के लिए अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के मुताबिक उनके नेतृत्व में आपने असम और नॉर्थ ईस्ट में शांति लाने के लिए जो भी मजबूत कदम उठाए, इसके लिए आपको 1000 बार मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि नौगांव की पवित्र भूमि, जहां महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी ने जन्म लिया और जहां से नव वैष्णव धर्म को न केवल आसाम
पूरे पूर्वोत्तर में धर्म के रूप में प्रचारित करने का काम किया। ये 9 गांव की पवित्र भूमि पर किसी भी व्यक्ति के लिए आना बड़े सौभाग्य की बात है, परंतु आज मेरे लिए विशेष सौभाग्य इसलिए है कि इस भूमि पर एक महान स्मारक श्रीमंत शंकर देव जी का बना है। इसका आज शुभारंभ हेमंत जी और सर्वानंद जी के साथ करने का सौभाग्य मुझे मिला है। Kaziranga National Park but Tiger Reserve ha Assam Glasaki ke jingwan tu coba pala jong kinong jong kai ha bukut jong nusnam araja rapisan. Kani ke UNESCO World Heritage Site kalakring kinong jong kai na keleng ki jaka ha kari bana shabari rukumjo banwan pet kai ke jingi tenat jong ki rhino but ki kla ki bedon ha kani ke jaka. Kinong tre kini ke park lai thu ru ba usnam arajar arpuar but minta usnam kam shim ladon ke jing yap wat tang uwei ru umrat rhino but ka burom ka let sekikin hun ki betre beniada ya kimrat ka jing pen biang ki CCTV camera but ka jing per king ya ka an beniada ya kimrat cloud Mentang ini pai segi kubur nak kelengkari. Ka Presiden Keri ke Drupadi Murmu kala tahu history dah ke jinglet ngam ke bedengkong jongka sepo duriau lembah ke submarine Calvary class INS Vakshir ke belasnahi nalari. Kum kenongi lamba klik do jong ki bor shipai ke ni ke jinglet jongka kalapan pau ke jingla jong kari India banchna ban penmi ki submarine ki banalari. Ke ni ke sinjam. Ke penpau ke benta bekong san jong ke kinhun submarine na ke benta ki kam yada haduriau but ke pen I ke jinglong balapan krek jong ke kinhun shipai navy ban yada yakri. Menteri Rangbadu Keri Narendra Modi ulakentu ki jilla bakin kentiu ki karkhana ban pensuk ki kam khai ban penlong ke India ke bapaw khamat ke perthei haba ajin kren ke jingalang National Conference of Chief Secretaries ulapan paw lor ke National Manufacturing Mission ke Made in India ban kentiu ki sap ki phong ki kam jingok kai perthei ki jingile kai karep karyang bat ke jingpen kala digital ye ki kot hapo ke gyan Bharatiya Mission Ula kot ki jela ban pen kre ki plan trekam na ka benta shi post ne maringkat bat ki thong ki bashai ba ke jingbut din ban purur long ke vex parat practices and strategies for states and union territories to follow. In a post on X, Prime Minister said that he discussed integrating the latest technology to make a positive difference in people's lives. He urged the states to promote manufacturing, enhance ease of doing business and strengthen the services sector. Kayeng Kashari Supreme Court minta kasi kelapan sangat no eka hukum ba lapan mi eka arpo terik unai wing ke bapatai pangkilom Aravali. Kinong bishar ki bakan top you Chief Justice Surya Kant, Justice J.K. Maheshwari, ba Justice A.J. Masid. Kila hukum ban thau de ke expert committee ke batmai ban kmi bnia halor kimat ke badon kam ha ke baidai bekilom Aravali. La paru ye ki jing pentip shikasor ka pedeng but shiki South League July ki bahap po kilum Arvali bakan top ya ka Rajasthan Gujarat Delhi but Haryana la shimpi ke ni ka rai hadien bala mi ke jing tho alor ke jing bo kendon jong ka sor ka pedeng banyo kum ka ki Arvali ki lom ki bajrong shi spa mita but pensa nge ya ka jing ti ya ulom panyada ya kamariang mentang ini pas gi kubor na keleng ke perthei
Ka jingi kan ada pedang keri Amerika bat Venezuela kala sothi la bon snem. Bakala nang jurha ka bukut jong snem arajar arpusan. Hadian bakari US kala hiertma ya ke Caribbean bat ikathan mingi jong ke Pacific. Ban siat ikilieng ki basubah khayi drop. Ki badan hajan ru duriau jong Venezuela. Ke US kala nang pinjur shu ika jing don jong ki boshipai ha Caribbean ke bakin thop ikiling sunye pom bakirpang ki shipai bat kiling ye pom hakeleng ka Puerto Rico. Kum ke jubab President Venezuela Nicolas Maduro ulai ro ikisipai jong kari kum kin nong yada ha ke year end salute wara pedang ke jing nang jor jong ke jing sokia halor ki kam jong ke US ha ke niket han than ever to continue winning peace. Militares que salen de verdad cada himno. Each hymn, each flag, each symbol represent a history of our 200 years because our military have a glorious history as emancipating humanists, invincible warriors. Our armed forces are more prepared than ever to continue winning peace. Militares que salen President ke United States of America Donald Trump ula ong ba ki jing Ukraine sup President ke Ukraine Zelensky kala nang jan sha ke jing so thu jing mut hakaba la don ke jing ya chak mat hakaba dei ba ke jing pitikna ka shong suk shong shngan ba ke jing Ukraine kabla don bentalang bat ke Russia bat ke Europe Trump like kundu Zelensky hakaying sa ajung Hamar Lago ha Florida kam hashwa President Trump ula khot so bhai Zelensky hakapor bo wanjgo akuri America Kani jing kendo kala ailat bani Ukraine halor katma Ukraine ki kam san hima sima ba jing dai happening kari United States but ke Ukraine and therefore you cannot write honestly or therefore you have to write a bad story. Okay, because if you'd like, would you like something to eat at this time? Yes or no? You can speak. Yes, sir. Yes? Okay. Thank you, sir. Margot. Our meeting was excellent. We covered, somebody would say 95%. I don't know what percent, but we have made a lot of progress on ending that war, which is really certainly the most deadly war since World War II. We want to work with Europe, and Europe is going to take over a big part of it, as you can imagine. You know, they're right there. But we're going to help Europe 100%. Colleagues, first of all, I would like to thank President Trump for a great meeting at this amazing place in his home in Mar-a-Lago. And we had a really great discussions on all the topics, and we appreciate the progress that was made by American and Ukrainian teams in these recent weeks. Special thanks to Steve Witkoff and Jared Kushner, and thank you for their engagement and full commitment, and also to our team. And we discussed all the aspects of the peace framework, which includes, and we have a great achievements, 20-point peace plan, 90% agreed, and US-Ukraine security guarantees, 100% agreed. US-Europe, Ukraine security guarantees, almost agreed. Military dimension 100% agreed. Mentang pash ki khobor ye lekai. Ka SG Pipers kala penlim Karachi Royals da arko la not ke jingile kai sedang jog Limpung Women's Hero Hockey India League arhajar apsan apundri Ranchi Marangom ke Jaipal Singh Munda AstroTurf Stadium ke captain Navneet Kaur kala la ban thep ke goal ke beningkong deng ba ke penalty corner ba ke Teresa Viner kala thep ya ke goal ke baar show what hadien bondili ki penalty corner Karachi Royals kam shimla la ban thep goal Ka India kala pelim ke Sri Lanka da laipo ran ha Limpung Women's T20 International ke besawa Thiruvananthapuram but lam kemat da sau la not ha ki santli ki jingikun ke India kala la kamai arspa arpway but ha ar wicket ha ka bala lam kemat da Smriti Mandhana Shafali Verma but Richa Ghosh ke Sri Lanka kala la kamai shispa kanai pway but ha wicket hakabaka Chamari Athapathu kala kamai bon run but hakabakalayo sanpu run
Shuk ka mandhana kalayo ka naam ka play of the match but kala kanjo ka Shipo Hajar international run ha ka bakala long ka ba na kaliang kikintay hadien ka Mithali Raj ban kanjo ka nigatong. Kajing kun final jong ka T20 international kan salong la sha ka sngi. Di mentapat ngepe ke jong long jaman ke sebeneng hakalang ke benda jong ke jela. Ha tura ka jing kriat kalong shipo degree Celsius ka jing shit kalong 4 degree Celsius ka jing skam ka hau menta ka si kalong nyo pun na ka spa. Haba pai pacha nong ba shalong ka jing kriat kalong 1 degree Celsius ka jing shit kalong 4 degree Celsius ka jing skam ka hau menta ka si kalong ru pesan na ka spa. Kat bahaja wai pat ka jing kriat kalong 1 degree Celsius ka jing shit kalong 4 degree Celsius ka jing skam ka hau menta ka si kalong 1 pupra na ka spa. Ka suin bedeng kan rang hatura shalong ba jawai. Shaban po siya bukod jang tup kuboni pa ibang sisini kimat bukongsan. Siyang ka President Rupodi Murmu hag submarine INS Vakshir ban pinpaw ka jingkiyo ka India haki kam basupo duriyaw. Maham ka seng BJP na Meghalaya lor ka jingma ka balaban wan na kari Bangladesh kintu ban perking ya ka jingpahara ki jaka kappo. On yo ka motion road di kajaka puli college ban ningkong ka kathan kan permentoy ki samla puli Hawas Khasi Hills. Bat pli Perdana Menteri ki kampo yang jo ka ka pedeng ka bata driver cultural project ka ba ars pa khatnyo klur tingka hasam. Ti perlok tu la posh ko bukut jang tu ko borji meta ga janmit hadu mini champion bat pila shakisi kuple phi baro.